perkarakan mendum nyo kamu katu ba makam Allah Yarham yang mulia ku alu ijo atau di pucuk kurung di lereng pegunungan Berayen Aceh Besar. Nyo doa le sama dia yang akan sini aluya nyo merupakan bentuk cintaan kita nyo kepada ulama yang sering berziarah. InsyaAllah mudah-mudahan kita nyo mengenang jasa beliau, mengenang perjuangan beliau, mengenang keikhlasan beliau dalam menjaga Nanggro Aceh. Aidin orang Indaulah. Sama yang doa jino sama dia akan pipin di Abiah doa kamu mudahan doanya juga berkudruk ke almarhum yang mulia Al-Mukarram tu Lijo dan Allah juga kepada kita ini.